We're 60 kilometers from Washington, D.C. Okay. So yeah, I've been thinking of coming there also. And Boston is a few hundred miles north of us. Actually, I'm thinking maybe in the end of this year or in the beginning of next. I would like to come there before, well, he's so old, so there's not a long time I can come there. So. Yes. We felt the same way about coming here and wanting to share that with his mom and dad, you know. And so waiting, it doesn't help any of that, right? Yeah. And I think Marcus is living near Florida or in Florida. Right. Yeah, actually I was thinking that maybe I will do the way that I will first fly to Miami and then take a rental car and drive from Miami to DC. Yeah. So it's a long ways, but sure, absolutely. I will see the country a little bit. And then I can visit both Marcus and go to Baltimore also. Right. I saw that Marcus is going quite a lot to Italy. He does a woodworking job there. So furniture and cabinetry and shelving. So next time he's going to Italy, he should visit Estonia also. Spare battery. I just wanted to film this street. Tahtsid seda tänavat filmida või? Ei, ma kogu aeg filmin selle kaameraga. Et ma saan neile näidata, kui ma koju lähen. Et näiteks see tänav ja nii palju, kui ma jõuan, sest mul on seda ruumi nii palju, ma võin mitu tundi filmida. Nüüd peaks ju Rapla Google Earthis ka olema. Ja, nüüd me teeme Rapla kirikusse ja aga need majad on paljud või kõik on päris vanast ajast. Ja. Ei, need on jah, siin vaikselt tehakse korda, aga enamus need noored pered ikka ehitavad omal uue maja siit natuke välja. Eks siin tavaliselt olegi, et siin vanad majadel, kui mingi noorem tahab keegi tulla siia, sest uued inimesed väga ei osta. Nüüd ümber nurga on siis Rapla kirik. Seal ta on. Seda väikest silda ma nägin juba vanade piltide peal. Siin on kõik uued sillatud. No see vana on veel vana, aga ta on ära renoveeritud täiesti. On. Ja tädi Õie elab kohe selle kiriku lähedal. Oma suures ja uhkes majas. Need on nõukaaegsed katused siin. Mõned. See on asbestusest.